chibai ule tun trum chu kan ram hi kan vei tlang theu na rin oma kan ram vei em tu David Sailo thuziak hi kan ngai tu na ti za wa le kan ril ruput mang min siam thar tu watan in ngai thla ho te ang kan mangai thar le mek cheu kum sang ni som ni pani kum chan ve kan nai chho le ta sang ni som ni pathum mai hi in than ani to sia monga hol ang zek zekin kan za thar le a ma ni bial kan mangai thar tran le mek ani hundang ain kan za ma devin alanga sang ni som ni pathum in than hi atrang at don po aniange vui bui ho kha in than lain in sual po hre lavin kan lo trana campaign office lun berni tum reng in kum upalam thlengin zan khotai rek thlengin book kan ngak pe ya so chiar pirna party dang unit ruai tu lak lu nan sum tlemazong candidate kan dil chu atang te chuan hlep chefaran kan lo nei ve a candidate in min han ko lol thei te kha ro pui taka kanin nga ya han sarkar che il o kan ti wanga kan thlanlin te chu aizola in seng savin kan han dora campaign la ya azia kha aloni to lo achang le fiam thu min lo tho khum chiama achang le min lo vin repa achang le holam takin min lo nam nu liam mai maya buai thak taka natul kalsan kan ni na te chu an rep hato ngai teu lo amma chuan kan khua a puka pa ina ngei khan min ti thahle a tuna chuan office ro puya a thu buau to a kan chung kwa hian eng kan ni pui lawa kan vengin eng roi kan ni pui heklo kan ram ngai tu phei chuan han in chuan viau na tur kan thu tiama a heklo ti in kan vui bui me ka chuti lai chuan boruak chutia ril ru hel ti taka kum thum chuang kan te nuwa le politics hi beidon thak taka kan thlir lai chuan kan pu ngei mai chuan min ron phone le taral ral maya keini te meu office aleng turin phone in min ko le a min lo la khave hle mai a ti in kan lom tharu le to viawa kan lenga kan kho boruak min soi hop pui le a akar le maya ronjin an tum thu te min han thil thar le a khati chung zong khan bial tu nei lo emo kanin ti man to lain chutiang chuan kho rang alo bekwal na sale hle to alo nia lir thein thingtlang lam an ron thru ta party dang ti zam tumna ani che kang chu an ron in zui du tu maya boruak siam chu an thiam na ro e ke ngei po boruak ka chuan ka cheng thar le a kan pu chu politics thiam ber hu hanga ber tling le tur dang om chuang lawa thani chung lekin kalongai thar le a engma kani pui lo pa khan abo ruaka min ruai lut le mek ka at man ka choi seng don mol lowani hi office an wang le tran rileng chuan lama ma ni bial mi puite nung chon na sa te le bial fan po hre ngoi khopa khoro te o chun po te ve to tak te khan ti hlotlin uan pui tur a in party dang be mangin politics chemi bok kan zuar le suau tran me kani eng ang point chapawila mi pa ngai mi hring ve mai kan ni zia in thlan hian aron thil fi le dona mi thiral te bial chung program ho te a anron in zui le truk mek to ani hi office lama tur ti antar le transact to a akil khor ber thleng tur khan kan fit thar le phian to opposition te po hetiang mai politics kumli dan vela in herkwal mai bum na ngaya mi pui bum na mai le chodang ral tok tar politics tire tur hian ma an la tok bik lo mi puya zirtir na thazok pe ila party in soi chiat na hlang ringota tlin tum reng mai hi chu mi pui po hian kan kham to in alanga kan campaign dan te po hi thak awa hun to em clip na kumli kan sarkar mek to chuan kan thutiam manga kan inzor na a hlotlin na mangin tram le atan kan inzor atrul na thok tak hi chu campaign chiam ngai lo jok thilti manga mi pui support mu om tak po anni sarkar lai mek hi a thatok lo a aya tha ria kan ni chuan a aya thatur ngei kan political system a sarkar kan kalpui dana thutiam ti hlotlin konga mi pui an min thiam ngei turani ang kan ram mel malian flagship mel malian ber ti du tan po ati thayang chu in thana nai chhozela hetiang lam hi apoi mo tlat manifesto
mana khan kan ram hruai tu pa ber pakhat chuan interview na manifesto ta chu kanin zia that chiak mai alom mi pui po hian kan chiar zui tak takin ka hello ati mia to a ma se mi pui jinga manifesto chu soilo budget po chik pe tak kan punga hetiang ngai dan nei politician kan ron mek te chu an chep tela an trong vai ta fo mai ani hi sarkarin kumnga chunga chak taka abo zui tura aduan angai poimo tur te chu point rang aziakin abu in an chuata a mi pui a huap zo hle a thathek thok thin le ani tu party manifesto po hi bo zui tlak mi pui tan liao vek ni in alang thin ma se tin tu ka tangin kan khup thak deuh veka manifesto chu soilo budget session nei zo chi a budget zat po zo tlak lo soidik theimang lo mla kan nei fo hian manifesto a chuan be sei san na tur sarkar kan la hron lo ani mai thei flagship hei hi kan ramaro rel tu ten hun engemaw chana tang to a kan war state dang ma son zot mek ten an war ve lutuk lo ani NLUP atangin MEP a kan luta NLUP a bok kan lut le a NEDP kan tile a tuna SEDP alar le a in thana pianga manifesto thamang kheng kan nei ngeng tlatin a aya thazok le kan war mang kheng flagship chu mizo tong emoti mai turin kan war ta ani manifesto versus flagship MNF manifesto sangni som pariata kathlir na chu January sangni som ni pani khan ka ziaka heading paruklai nei chumi hnuaya point som nga pakwa tarlana hlotling pasari za som pakhat point pariat hlotling lo som thum pariat za a somruk pali kalphung pa ngai ni sa som pakhat za a som pariat point parukle manifesto kala malak na panga aom thu kalo chua to ani heta tang hian kum thum pel to ministry in manifesto kan ngai saklo zia alang chiang hle a tun nai eng ministry a po hian hetiang hi kan kaldan tlang puyani ma se tun ministry hian election manifesto anaya chuan flagship SEDP voithum chi antar lang ero alar le a SEDP board po pho bel le turwang khopin kan din na sa ani mel maliana ni na ten talatanga kan budget pon lama sorsana kan don po ni lo kan state budget atanga party mi le sa indu sakna tur system chefaran mai flagship kan ching chuakhi kan ram chiat na bulani AAP point manifesto thatakin an kalpui maya ne takin an tling mai ani keini po hian manifesto zok mi pui huap zo tura kan duan hi bo zui mai la dot lo ne na in zor fo hi angai na tin tu katangin manifesto chu thul monga kan da a party in high vurna ther lo amoi zonga flagship kan ti lama kan tlan ta hum thina ther lo ni miau hek din chua pui lop mu tur tlem te chu po ding chuak khan ti em tur ni lo chu chiar tham lek an ni a vote zon na le party mi in so nge na man ru a chi atlak tlaya kan ram chu flagship chuan sarkar lo omle zel tur thlengin leiba mangin min sopta ani kan politician te che dan phung en hi chuan mire thei te hi min kai thonol tak mayanga an ther lo mamo lo le khian kan omang ti an hlawe mo ti tur ani ang che in kan flagship te hi a chumbul thei hle a bel chian po an dol tak ngai lo sarkar tu katanga flagship manga chet chua tum tu te chuan tram top don lama malak na phuai luai takin kan chapel rem ruma kan tlak pui thina ni hi kan tuma kan chiangem heng therhlavina man khom tlat te hi tlin pui tham an ni lo zia MEP le NLUP a zoram mi puin an mel riat to ani clipna flagship manghian kan ram hi sop to lovila ale pek sarkar zel tur angai po lo ni se chung ta na phurit siam pha na project hi athalova party mi so nge na tur le party dang som chuana project ai chuan ramdin mun so nge na tur mi pui kho sak kan dor na tur manifesto boi pui ngal mam thei tur board point poisa andon manglo na flagship ni lo mi pui thleng ngal rong tur manifesto boi pui to zokila kan party mi tin na tham ni hlek lo te ai chuan kan ram le mi pui din mun so nge na chuan atlin tir zel zokang cheu
after 5 years Punjab AAP sarkar CM thar Bhagwan man chuan CM an lak lu hlim khan MLA le minister te hnela he thu hi asoya state mason na tura in ke peng chu kum khat dana emo thakhat dana emo in thlir le tura ni lova ni tin in thlir le thin tura ni ti in hei hi kumnga aliam don ta he certificate dong tu te hi a training chuak nge yan ni a flexipa chuan sarkar phata bultran kumli nu voina chuan heng certificate lo nei rin ran ho te ding chuak le din mun o om tak hi mu a hun to kan ti nge kan la ti don chau lo da thakhiau ru ti in than le don kum thlengin certificate leklam lo tak tharvung reng mai ani zo kang flexip hi tram top don lama chuan a hlo thlin na le tram le atana azong chang tlak zia soitur kan nei to thin nge tram top don in than bo ruak vuak khot nan kan chip chuan tir tran ek don chau zok ko khan mizo te then sang tu mizoram mizo te mizo kan ni anga min then sang fo tu chu isua ai ma kan a chil le ru chil ko khan hi ani tharau lama kan cholak na kal sual na la ka min veng tu kan ti thin ko khan kal sual na dik tak pakhat chu mizo te min then sang tlat tu ani na hi ani ko khan pona in zom tak tak te hi ko khan thila chuan ko khan hian min hum hal tlat kan tiang ma se khovela alan chu dan chu min then sang tlat ani ko khan pahni hruai tu atangin message ka dong to a an trong kam le an soidan in ang chia lo ma se an thil to nero ain ang hle a rei to taka message ani a zan ina karil ruwa a om lai takin message chu ka zong tangat ngata ka hai chuak ta a hetiang deuh hi ani upa pakhat na kan ko khan thalain program hlung tak siaman du a tunlaya pathianin a man tak le lar takangai zai thiam soman du a kan thalai te hui khom nan le isua hna hruai an ni theina man ruwa ani hlau takin ti in kan ko khan mi ni lo zai thiam chu soman ril ru ka ma se ko khan chuan arem ti lo burmai eng hinge mo kan tum ber le kong dik zo tur le isua nei lam ai hian ko khan pathian na kan lut thuk to zok ani lo mo ti in upa pani na thalai te pualin topic rang neya seminar awareness program nei tumna resource person turin mi rang kan som zinga kan ko khan mi ni lo thalai te idol nia lang te roi an ril ru ka ma se pol dang te kan biak ina an han chatla vel tur chu khet hiam lo atam zok kan lo ni tlat mai kan mamo ngoya kan riat chu ko khan ranga wangin kan ti thei ta lo pu david enge hetiang lama hian ingai dan heilo po hi hetiang lam rong kai message pani vela ombok ko khan ruina ko khan von him tuma fek fon ham stick tam tak te hi an fa te thunun hlei thei lo ani du phian an du per chu tu tenemo kong dik an zo pha na tur aya ko khan zok ruina vong himemo inti tuk na hi ani ber mai kan biak pathian hi chuan ko khan dang chu soilo ru ro po sipai ruala amang hre lova lungte po autirin are di thap zokani kan be sei pathian mi man ti kan riat chian em te hi khrem mun kal turangai chi silo hian kan ko khan an ni lo na mang hian kan that na le sot na tur tam taka hian mizo mi pui te hi ko khan rui chil ten min then rang mek zokani hi Paul dang te Roman Catholic kan do dal protest wanga protest theu po chu MKLCC lama moi nai takin thok ho vel ma ila atak rama chuan Christian theu hi Paul dang biak in isu le tharau thiang hlim zalen viau tura du te po hian kan Christian pui te nge chu kan biak in buzol lu tur chuan kan nor tom ne hle a Paul dang te chu Hindu Islam sa kho betu tluk zetin kan not tiau hre lo hei hi isuan ko khan ho te om dan tura min zir tir ani che kang chu ko khan tin deuh tho a theologian pastor te soidu dan tlang puya hian Bible Society program a chia in ngei om em a om hi lem taka kanin hon na om chun ani mele pon lama chuan YMA a chuan kan mizo ho veka than kan lai howa kho har in le lumen na hun mang tu chu eng ko khan nge kan soilo kan amen tlang thap thei zoka sarkar office tu ko khan po in nek boy hau lovin kan thok howa lal iswa lalpa ti tamber na rong bol in ti tamber ko khana chuan
mizo te Christian theu chu kan that na tur atan po kan in ruai theilova solo tur hlek po in Paul thang tan hun le mun siam theilo khopin kan lo rui na sa hle to ani van rama po khian kan Paul committee hi kan chung chuan lar don lo chuan lu khre tur ko khran hruai tu om se amo to lawang van ram chang tura pian tharna ain ko khrana kan nu phu to ani pastor tam takte upatam takte hi chuan leilama anin vai vung ang hian van raba heti falua lalna an chandon to lo awangin an thlahlel lo hialin karing thin tipna Christian theu ko khran Paul wanga thil thajok mi thajok zai rongbol na nungjok ma ni ko khrana cholut ve theilowa min siam tu le mizo anga min thren rang tat tu ko khran che dan hi chunglamin ko khran min din atum dan ani chuan van rama khian in mel rek tur upa pastor kanom nual mai theyasin dikber thaber veng himber hum halber inti tanun le anfa tanun tam takthlir hian a thaber pathian na tho ro pui ber be seingam ain chung ta chu ko khran wanga nol mak ngam khopa ur sun ko khran hruai tu ni te ko khran dang te chu officialia nui sa nga machon angalanga ma ni ko khran biala chuan nortom thei to pa nortom hre lo ko khran hruai tu ni hi leilam ko khran tlak tlumna van ko khran ro rel na lama inda nil viau na mai alo ni te reng chuan lallu khum pan tak leilama khum cha bur mek kan tam mai long mo abuai lai chawa veilo ramri kan kong min dan pin saka silaya puaka chuti huna chuan ram hruai tu le mi puin ramri kan vei thar hluai chin Meghalaya le Assam ramri buai state te jok Meghalaya CM Konrad Sangma hi ramri chin fel du tak ani ti alanga asi ematanga ramri buaina chin felin ma ason dan hi an state history a chuang to ang sangma hian ramri chin fel dan thuruk a hriat thu asoi kan hrevelowa atakin ke apena Assam CM chu cha theilawina siama meeting anei puya ramri buailai amuna ako pui chata Central Sarkar Ministry of Home hial a hol che a buailo theilo ain fello theilo turin ma ala a malak na hi ra chu lo theilo ani a hei hi ram mangai tu che dan tur po ani ti chuan le atai mak na chuan Assam le Meghalaya ramri buaina mun ruka in remna a hring chuak ta a ani loka khan Assam le Meghalaya Chief Minister chuan ramri buai mun ruklaya hei chu kumsom nga chung te meu an buai to na ani Central Home Ministry Amit Shah hoin in remna an ziak theita tuna anin remna hi an ramri buaina za asom sari lai ani a mabak tlem te la ompo hi chin fel thuayan tum nge ani keini a chuan phai nuam veng pakhat buar chepa chuan Assam sipain kan ramlu achina kan ngaya min duty nan mi a heng rama huan nei ten an thlai thar mun phia thlegin an sengam talova an mang ang chu anin ron khom ve thina an ma ni ho hian Assam police te po an dor nok hialani ma ni chana inda in amang an thlaka a thopik thlak hle ang chan tu le thlawang hau tu nei ve lo ang main an huan chu an ral thir me kani hetiang hi kan hun ton ani reng lain kan ram hruai tu te chuan in chi khat po kan tol hnung lawang kan lati panga in chi khat ai chuan atam dewa an lua ta veng boka sarkar ber chu angoi ta chia chi ani March sang ni som ni pani top don to thlengin ai tlang buar chatle sai ha pui via kan ram chin ya kan hriata Assam police an duty reng lain Assam sarkar biak tumna a omlo ti chu kan hriat chun alani kan CM le Assam CM in biak na kan mu chun chu abu mazum dar tel na kha ani apmuna CM pani in an lakok ve chin lova voitam dokan an kil dun thu chanchin thara mu tur a om ve heklo mun khat leka po in rem na zia a om lo hei hi in thana pianga campaign nana kan man thin ramri buaina oma pianga opposition laya kan huaisen na ramri buaya kan thleng chin chu ani kan ma chondon ramria kan buai fowa kan kong atlang hian ramri chu a felemo titlat hruai tu kan leya engtika emo kan la buai le thei ti hi silai hia la pu rap nu kha chuan hriata hun to a man mo thak malak na tur om tak ani lain a buai hun kan ngak ani ber mai a han buaya
politics salak chi ani lova nam anga tan rual tur chi ani kan han ti le a kan sudua duala ram hruai tu in thla da te chu tran der chop an ngai le a abuai le ani chuan politics salak lu chi hruai tu in thla da te chau chua ti in kan kok ngam to nge yang manipur lama oil tanker tlan lut te kha pasal tha a kan chua to mangdon lova kha chen achin fel hun tha a oma megalaya cmn mut mo nar mo aneya a fel ta duak mai si keini ero kong tlang chia chai pha kan ni ma na clip na eng ang po in silai puak se vai reng te pandul dul mai la kan zirlai te assam police in vo ma se abu ai vele opposition te te thasak ma se a fel na turani lo heng zong zong hi cm pani do kana voi tam soidun amuna an ko duna tanga fel thei ani ti hi megalaya in zirtur min pele to a contract thel hlolama mal hlel lovin har satna ma chon thei reng kan ni na ramria hian abuai hun inga got lo deuh te ang u tun nai ramri dairi noi puyang april ni sang ni somni pani khan phai nuam buar chep muna status kwa huam chunga assam sarkari thir leilon an do ti hriatani atuk chia april ninga sang ni somni pani khan vaireng te a chuan party programa mitharlom lu hun mangin zoram hi kan ramani ti in cm hoin an lam hut bok atuk chia april ni ruk sang ni somni pani khan mzp ten buar chep muna assam sarkarin thir leilon an do chu amuna kalin an enfi azui zata dot aloni haulo atuk chia april ni sari sang ni somni pani khan mzp chuan cm muhalin assam sarkar malak na chu ngai mo om anti thuan thena cm point alo ngai mo a mzp po an lom hle ai tlang vai reng te assam police in kan mi zo pui nge te thlo ma a hun rei tak min duty nan to a january ni som pani sang ni som ni pani khan an ma nia assam police dor mai tum khopin an mang ang to a chuti line march sang ni som ni pani thleng khan kan home minister chuan ramri chin fel konga assam sarkar biak tumna a omlo alati chat chata april a po vaireng te hola apang le lama assam sarkar kan thlo ma a nge rei tak min duty nan to mek lain vaireng te hola chuan kan cm hovin zoram hi kan ramani kan ti hut mai vaireng te thleng thla meu chuan ai tlang chu abi po kan bi chin lova kan thlek pa du hlek lo ani theya alam hoi po in kan zuk zung ngam lo po ani mai thei kan manifesto a ramri ven him da ngam ngat tu le silai me pu ngam tia kan fak tak te chuan ngoi do lama ma an ruai thui ta hle a kum nga chungin ramri buaina pen khat po chuan kai be sei abo ta hle kan ngo lian ramle nam hum hal da ngat tu tela chuan nam chu an hum hal thiama ram hum hala ero ai tlang po lamri pe to lo chungin ram hum hal kan tum mek bok ani nge yang ramri chungchanga hian sarkar le thupuya neingat ngo te hi an tum ber le su khlek riat awahan harangat em angai mo tu ber hi ngai mo thu ril jok kan ngai reng mai ani hi mole